Ymlaen sy'n gat Routledge. Cyffyrddiad cyntaf da gyda fo. Dan bwysau gan Stewart J. Jones. Redmond gadael i redag i Marriott. Da gan Redmond yn adeg yn llymeddiant Holland. Bastig at Aaron Edwards, gyffreddiad cyntaf da, dy fo'r Cwrt Cosby. Aaron Edwards ar beidiad wych gan Ashley Morris. Symudiad gorau'r gêm hyd yma gan y Seintia. Efallai oedd y bêl di rafu dan draed Aaron Edwards. Methu gael ergyd glir iawn arni. Dydi ar y targed. Marriott ar Gigrich gan Hudson sy'n dydi mewn ar y post i bell ar Edmund ar ergyd oedd yn foli bwerus. Ond oedd y cywirdeb ddim yno. Hudson yn penio'r ffordd anghywir. Mae'n disgyn yn neis i Redmond. Ac o'n ceisio chrymanu hi. Fydd tu allan i droed chwith. Tu mewn i'r postyn pell yna. Dick yn sydyn i Spender oedd yn cysgu braidd. Yn dyn Letchaws tuag at Bangor draws y cwrt 6 a mae'n cael ei chlirio gan Burns. Nôl i Marriott. Redmond tu mewn. Redmond bron yn cael ei faclu, Redmond dal i fynd ar ergyd yn fflachio heibio'r postyn pella. Yw Ashley Morris yn llonydd. Gwaith gwych gan Redmond. Gwaith da gan Venables, rhyddhau Jones ddynnu ar draws ag at Howard, mae'n disgyn i Howard James, cyfla euraidd i roi'r bala ar y blaen yn erbyn llif y chwarae. Howard yn gwneud y beth cywir, ddynnu nôl iddo, a James, prif sgoriwr y gyngrair gyda Draper hyd yma tymor yma yn methu y cyfla. Mullen i Routledge. Chwilio am Redmond. Cyffyrddiad da i Aaron Edwards ar foli. Tor am y bell. Symudiad da gan Edwards. Dwi'n meddwl Morris. Dwi'n meddwl bod ti'n mynd dros y traws, ond oedd yn sicr. Redmond. Chodi fyny tuag at Draper, ond mi oedd Stewart Jones yno. Weithio eto Redmond cyfuno a Routledge. Allan yma Spender, Redmond ar ei droed chwith. Routledge ar ergyd. Taro tor hwyd. Mullen. Redmond. Chodi tuag at Tislevich. Tislevich yn cael yr ergyd i mewn. Ac am arbediad gan Ashley Morris. Mae hwnna wedi achub pwynt i'r bala. Not many teams, come here and keep a clean sheet. They've scored 6 in the past 2 home games. You've got to be pleased with that to take away from here and kick on. Yeah, absolutely. Like I say, I was a bit worried coming in with our defensive form away from home, and like I say, proud of the lads. We've worked hard this week on defensive shape and stuff. And as the game went on, the desire grew to keep a clean sheet, and you could see that. And but like I say, it's no good just coming here and doing it. We've got to do it week in, week out. Scott, past 3 games, 17 league goals. Tonight, nothing. Yeah, sometimes it works like that, but 5 clean sheets in a row now, very important. So for me, credit to Bala. They've come, they've frustrated us, they've set up very well. So some credit's got to be given to them. It's not all about us not scoring the goals. I think they really worked hard tonight to not let us get in any opportunity.